wakota ko to yamana anase ba bi akeka kro no okeka ko ho hwiye e die no guasie ni bibio hwiye na ebeti ebeti akoma ho pa ebise wo ho be pa ko dim a ogia enyi ne program so for so be ya de ko fo be ka jira se nti wo be be a wo yi ade fito ya de ma kodai ade fito ya de ma ba bawo ana wo kwanya na sai ya fi social media a ewo ya kan gana mama ye hu penifo a saa di atuo ne bi agu o ne ase na ati o di biaso a anya asem ketwa kora akoto jan ibi ato ibi ya to na hwiye ne ngasi ato na akora otise wo ba ana onana a mejira ka sentina na ona akoyi ese kasiasi kaidi maamia ana ndi ya juma ole maami tuya msiku fisa nti kamiti mko ya elimana so we afutu na boa na edimguasie a enam ekwemu eba ebi atu eda masi